payabak po. At syuta na ngeni king Martes ning kadwa ng Domingo, ning pangasubili ng mebiya ning Ginoo. Miti punta mo ngeni batayang samban, puriyan at pasalamatan ning malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, iyabetala ka ring panalangin tamo, ring magdaon kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya, Yaida Baltasar, Darwin Bansil, Jaja Bansil at Aida Baltasar. Antimurin para king birthday blessing ng Dolores Santos. Para king special intention dari Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda, and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayora Esmeralda Pineda, Chris at Melda Imbo, Doktora Trinidad Roque Arcilia, Diana Jean Soronio, Maria Isabel Kiambao, Mark at Leona Rica Kahayon, Nerban Sil, Jennifer Paraz, Mento Pinesa Kambening Kayang Pamilya, Janet Pantig, Pamela Matias, Carolina Kapatidas at Janelle Andrea Paule. Antimurin para king malagwang kapaldanan dari John Darrell Binuya, Leonora Dizon, Justa Guanlao, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Jaja Bansil, Amado, Alicia Santiago, Cynthia Montalban, Mary Juliet Pajardo, Edgar Nacion, Leonardo Vital, Candelario David, Gavin Tyler Ramirez, Claro Sanchez, Reverend Father John Tordera, Herminia Pangilinan, Puring Portugal, Pelisa Custodio, Rodel Gomez. Ganakantala naman din kapatadtang mayangon nabi, lalong-lalo na Iamig Jolingad, Reynaldo Alinea Kinkayang 9th Day, Opelia Lisoy, Alan Lacanlale, Christopher Rodriguez, Regan Tolentino, Teresita Makaspak, Martin Coronel, Perlita Tanay, Marian Gabriel, Clarita Pantiking Kayang 40th Day, Janisa Bolosan, Wenceslao Paules Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Lourdes Pineda, Lourdes Aquino Kinkayang 40 Days, Wilfredo Dabu, Bonifacio Alvarez, Joe Aquino, Marbis Gutierrez, Gualberto Puno, Noel Martin, Rosapina Guevara, Edwin De La Peña, Rosario Capuli, Nery Capuli, ading maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaga nakakarela. Kilagyan naging pangpuan ng anak, panimbanala Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapaan kinutayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan metong kang banala Espiritu, mantabi kay kayungan. At kekaan timurin. Kapatid siya siyang tala ng kakatang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating bandala misteryo. Ikang gagawang may kakametong apusot kaisipan, karing sablang sasalpan tayo, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ikang mitas king krus, baning ninumang maniwala keka, may kabiyayang alanganga, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ikang sasawap ka ring talasal pantayang may pasyag,
king pamanyubli ng Maybe Kristo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos sa may payang tuto, pakadulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king bilang hangga. Amen. Manalangin tamo. May paming mayupaya, sapan mo kaming may pasyag, king upaya, ning pamanyubli ng Maybe ning Ginoo. Ninumang tanggap kaniting tanda na ning lugod ng Kristo. Mira kaya na niya sana kimbi alang hanggang papasyag na uling mabibiyay at magari kambemo at ning banal na Espiritu metong mo king panga Diyos manggaman king alang hangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Mika kami tong lapuso at pamisip ning sablang talastalpan tayo. Metong man karela alang sinabing ing pibansyana kaya mong sarili. Ing sablarang pibadyan karelangan. Sinduda ring apostol, kambe na ning emunanong kayo pa yan. Ing pamipatutura tungkol king pangasubli ng Maybe ning Ginong Jesus. E makanyan-kanyan akanwanan inginantabe na karela ning Diyos. Alang mibili king kalipitan metong man, karing talasalpan tayo. Uling ding ating pibansyan agabun o pibale-bale, pemisaliro. Ding kwaltang ayabliro, daraladalat paniwala karing apostol. Ating balang kapatad, mirarakayan niya king abli, agpang king pamangailangan no. Makanya ning depata ng Jose, ing metong alevitang tubo ka rin Sipre, apay malayawan dang Bernabe ding apostol, lagyong mga baldugan, ing babye si kananlub. At inyang kapirasong gabun, pisalinay ti at ding ayablino, inintriga na lo, karing apostol. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan, ampon sikanan. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan. Ing yato matatagya pundasyon, kapilan man eya maugon. Ing trono mo o Ginoo, matatagya manibat na kanitang mumuna, at ika at syuna ka bayo pamigmula, ing sabla-sabla. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan. O Ginoo, dingke kang kautusan, alalang kayangganan, ingke kang tuknangan, sidsadya king kabanalan, kapilan man. Ing Ginoo ariyo, makaganiya king kamalan. Parangalan tayo po ing maya pabalita. O Yesu Kristo, ikay tapat at talapatutu, ing pangane ibat king kamatayan, liguran mo kami at king kekang daya, inos mo ring ke kaming kasalanan. Alleluia. Hindi naman natili kaya kayo. At kekaan timurin, Pamipasya king maya pabalita, agpangkang Juan. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo,
Ing katutuan sasabihan ko keka, emo pagmulalan ing sinabi ko keka, kailangan kayong ang mibayit, malibat king babo. Ingangin ti Ethiopia, king lugal aborina, at daramdaman niyo ing biyong na, dapat ayubalo, nung numanibatan at no pupunta. Makanyan mo naman ing mapapalyari, king balang metong ami babayit, king espiritu. Makanano lang mapalyari reting bagi, nga nang kinutang Nicodemo. May kibat siya, Jesus. Metong kang talaturo ng Israel. E mula ayon tinjan, dating bagi, ing katutuan sasabihan ko keka, sasabihan mi ing balo mi at patutuanan ming itangyikit mi. Makanyan man ayo tatanggapan ing patutumi. Nung ayo paniwalan ng sasabihan ko tungkol ka ring bagi ketiking yato. Makanano kayong maniwala nung magsalita ko tungkol ka ring bagi ay atsubanwa. Alapang menukyat king banwa, subali mo ing anak ning tao, at tinipang iba't banwa. At nung makanano ng tinas Moses, yung ubingan at ang su king disyerto, makananya namang sukatitas da ing anak na ning tao, baning ninumang maniwala kaya, may kabiyayang alanganga. Mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan, Kapurian keko, O Kristo. ining ebanghelyong may basa nung pansingan niya, siniba kayo napon, katugulong ne ning ebanghelyong may basa napon. Ating metong amano keni, ginamit na ning talasulat, Malia translation king kaya katang Kapampangan, nga ng Jesus, hanggang kayo mibayit, hanggang kayo mibait pasibayong ibat king babo. Supposed to be in translation, hanggang kayo mibait pasibayo ibat king babo, eyeakit ing kayarianan ng Diyos. In translation, ang gaya ketang hanggang kayo mibait pasibayo. Anya pin din kapatid tamong born again, o hining metong ekbalo nung nanong translation da keni, o ginamit ding salitang born again. Supposed to be in born again, a translation, iti maliyang panlalawe, king banala kasulatan. Yapin yan ng pekibat ng Nicodemo. Nicodemo nga na. Makanano yung mibait pasibayo yung tao nung matuaneng. How can a man be born again once he's already grown up? Balyari waring lugo pasibayo, king at siya naging duna, at sa kami ba siyang pasibayo? Can he enter the womb of his mother and be born again? Yung ginamit ng salitang, yung pamanintindi ng Nicodemo, iya pinitang born again, may bait siyang pasibayo, which is not yung kabaldugana, king pamagsalita ng Jesus. Yung pamagsalita ng Jesus, hanggang eko'y mibait pasibayong ibat king babo. Nano po rin ang sabihan from above? Unless you will be born again from above. Unless you will be born from above. Alay man tang again. Unless you will be born from above, you will not see the kingdom of heaven. No, akit ang kayarian ng Diyos. Hanggang eko mibait pasibayo ibat king babo. Namo rin ang sabihan ni Jesus kening, nung ating babo ating lalam, no? Imibait king lalam. Anyapin nung napon beka pagkaram niyang masanesa, anyapin nga na itang mibait king laman niya. Itang mibait king espirituya. That is the difference. Ing mibabait king laman, yapin ing mibabait king lalam.
mibabait king babo, pining mibabait king espiritu. Pining mibabait king espiritu. Nya, nung mibait ka king espiritu nga na, nakamate kapilanman. Nakamate kapilanman. Uling nung tukyan tayo pa, amano na, ninggino, no? Sasabihan na naman kaya katamo na, ing espiritu yang minyebye kang Jesus, king pamanyubli ng miye. At ining espiritu ngayon ay minyebye kang Jesus, king pamanyubli ng miye, yamo naman ng espiritu, magdalang bayong biye kay katamo. Magdalang bayong biye kay katamo. Anya, ing mabibiye king laman niya, at ing mabibiye king laman, mamamateya. Ing mabibiye king espirituya, anyapin, alayang kamatayan. So, yapin yan yung buninang ipasyag kay katamo, no? Nening manuanang dening salitang malalamas salitang gagamitan ng Jesus. May paintago ng kikatang translation, king kapampangan, maka-confuse siya. Ing translation na bibait pa si bayo. Anya pinding kikatang aliwang kapatad, yapining born again. Meaning na, ning amano ngayon ni anothen in the Greek word, ning brinang sabihan, to be born from above. Bibait king espiritu. Alibait ang bibait pa si bayo, no? So, ing aliwad ng translation kaya katamo naman o ing pamanindinir ing aliwang kapatid tamo, pinitang to be born again, bibait kang pasibayo kitang karelang relihiyon. Anya dapat kang mabinyag pasibayo kitang karelang relihiyon. Pakranong malyari ito. Bibinyag na ka at mabinyag ka pa pasibayo. Ala kang tiwala, king Diyos. At ninoy kang manusga, king kapara mong tao, whether he's right or wrong. No? You are so self-righteous. You are so self-righteous na bala mo wala na kang kamal yan, potang hatulan mo la, di ang alawang tao, di ang alawang relihiyon. No? Uling, ing Diyos mo bukod, yung makakilala, king tunay katutuan, ating baluta mo, tsuta mo, king katutuan. Anyapin, ing pisasabyan kini, unless you will be born from above, hanggang kami bait, king banal espiritu, kami kabiye alanganga. Kami kabiye alanganga. Anya, hanggang mo pasakop, king banal espiritu. Ating, ing papasakop king laman, ing bibabait king laman, nanong pigagap na ning bibabait king laman? Upaya, dangalan, pibandyan, kuswelo, ambisyon, oren, no? Oren deng pigagap na ning bibabait king laman. Nanula rin pigagap na ning bibabait king espiritu, mumunan dili, yapining lugod, yapining pamamatawad, yapining pakalulo, yapining maging maganaka, yapining maging generous, and so on and so forth. These are the values of the kingdom. Yapining values ding taong mibait from above. Anya, ining puntunin kaya katang pisasabihan, ngining panahon na yapining resurrection, no? Resurrection. In resurrection, potang pisasabihan ng resurrection, apepakit dening, nung maniwala ka king resurrection, nung maniwala ka king pamanyubli ng mi Jesus, dapat kang mibayo king kang pandalawe. Kalupad na mo ring minu ng Kristiyano, nung dimdamitang mumunang pamamasa. Mumunang pamamasa, pepakit da kini, nung makanalang may biyering Kristiyano, anyang may konvertida at akilala rin gino, no? Alalang kiklaim as sarili rang pibandyan. Anyabi potang mag-explicata mo, no? They live in communions. They live in a community. They live in a commune. Ilaring mo munang diling komunista, ding Kristiyano, because they live as one family.
They live with one mind and one soul. Nga napin, mabibiyela king metong mong puso at king metong mong kaisipan. They live as one, mabibiyela anting metong tutong pamilya. Anya, alalang kiklaim, kanako ini, ala. Kaya katamo ini, Anya, ipininggewa ring minunang Kristiyano, di nga aliwa, pemisalida yung aliwarang pibandyan, at binyera, pepaibalada, karing apostol, at ding apostol, nila pinding awsan, ding deacons, ila ring mamye, karing midadake, karing sablang Kristiyano, bate, king karelang pamangailangan. Nyakit ang kapanunan, daring minunang Kristiyano, alang pakakalulu, alang daranop, alang mipapamyasa, nune, mipapamyela, mipapamye. Ngayon mo rin ang sabihan, nung tinggap me, ing banal espiritu king puso mo, manaliwa ka aske, manaliwa ka panugali, manaliwa ka manaliwa ka values, manaliwa ka paulagan. Ding paulagan mo, nalabagi masisira, nalabagi makasira, nalabagi marurunot, nune, bagay lang alanganga. Anyaypin nga na, tumipon kayong pibandyan karin king banwa, anong nuring mapanako o pulilya, era miras bansiranda. Nano laring pibandyan king banwa, lugod, kapatawaran, ganaka, pakalulu, oren, deng pibandyan amalyaring miras ang kaking kayaryaning Diyos. Anyapin, nanggewad na rin minunang Kristiyano, pemisalira yung pibandyan da, at binilira, at ibala mo tilang common fund. Gewarang kitang common fund. Nung nino maning mangailangan, di na niya agpangketang kayang pamangailangan. Anya, alang danupan, alang kalulo. Yapin niya ning, actually, ingay ideal na ning komunista. Balo yung kitiking yato, makatulala rin aliwan tao, komunistanong komunista. Ala pa naman tutong komunista keti eh. In tutong komunista, nung pisasabihan mo, ilapinding minunang Kristiyano. Mabibielang abe-abe, uling mabibiyela anting metong mong pamilya, metong lamong pamilya, anyapin, ing pibanjanda, sasabihan ng kanako ini, ay, li. Kaya katamo yan, kaya katamungan, abe-abe, kaya katamungan yan, abe-abe tamong, mibiye, uling metong tamo mong pamilya. Yapin yan ng minunadang paniwala, yapin yan ng binyayan daring minunang Kristiyano. Too bad. Milyari ng bagay nga iti may natili up to I think the 3rd century. Anyang in Santa Iglesia, in Kristyanismo, may impluensya king political power and so on and so forth. Minaliwaya aske ring tao. Minaliwano aske ding tao. May parayo na la king tunay ng espiritu ng Kristyanismo. Too bad to say that. Too bad. No, too bad. May wala tamo. May parayo tanang may parayo. Kitang tunay ng parasan ni Jesucristo ay nalimbawa ding minunang Kristiyanong may kakilalang miya masamas kang Jesucristo. Ela tinuring pibandyan sarili ra nung pibandyan ning komunidad uling turing daking metong lamong pamilya. Mabibiyela king espiritu anyapin era paulagan ning pibandyan, no? Era paulagan ning pibandyan, era paulagan ning upaya, era paulagan ning kasikatan o nano paman. Ing paulagan da, yapin ing karelang pamikakalugod. Ing karelang masabal king metong at metong, yapin niya ning paulagan da. Higit king nano paman. Ing paulaganda, yapin ing karelang pamisasan metong, pamagmasabal, pamagmalasakit king metong at metong. O rendeng minunang Kristiyano.
Oren, ding minunang may kakilala kang Kristo. O yan ang tunay alimbawa ng pamibiyebye Kristiyano. Nyapin nga ng panahon na iti. Ang gati tamo panalakanan ng bagay nga iti. Magbalik tamo kitang original ng parasan ng Ginoo. Tamo sales at may payapa. Tamo sales at may payapa. Patugot may papag-kompetisya. May papag-kompetisyon king pibanjan. Patugot pipapatening upaya. Ing dangalan nung ninong peka sikat, nung ninong peka magaling, nung ninong peka makwalta, waran din pipapatenta mo. O yan yung pigagap tamo kitiking yato. Anyapin, sales kapila naman. Anya po ang sabienda, den Kristiyano kano, salot la keng lipunan, uli ng karelang katurwanan. Maging salot la, karening mga tako, pibanjan upaya, ang pondangalan, salot la rin Kristiyano. Uling ng karelang katurwanan, na, yay pining pamibiyebye, abe-yabe, pamikakapatad, pamagmasabal king metong at metong, sakit ning kalingkingan, sakit ning mabilog a katawan, o yan ning panalakaran na ning tune Kristiyano, ning tune Kristiyano. Itamo nga ning Kristiyano, balon na nung yawas ta kay sarili tamo. Diyang sisimba tamo aldoldo or whatever, gagawan tamo, magdebosyon tamo aldoldo, mag-divine mercy tamo aldoldo. Pero nano yung kaya katamong pigagap king biye? Nano yung kaya katamong masabal king biye? At intang tunay masabal ka rin kaparatang tao. Biasa tang mamatawad king metong at metong. O mamatawad tamo, misan namo, makatadwa namo. Miyadya na ka, patseme ang pengatluan mo. No? Forgive one another 77 times nga nakikatamo ng Ginoo. Agyo tamo ita, nung tututang Kristiyano, agyo tamong isakripisyong pibanjan tamo, para king kapakanan daring sabla. O yan ang tunay Kristiyano. Pakit da, ding minunang Kristiyano kay katamo. Ding original na Kristiyano kay katamo. O yan ang pepakit da. Nyapin yung panahon na hitin, nung timbangan nakatamo ng Ginoo, siguradong dakal ta kakulangan. Nung timbangan nakatamo ng hapong Ginoo, dakal ta kakulangan. Dakal kaya katang kakulangan. Uling dinayo, tanang dinayo, king tunay ng kaisipan at pamalak ng Ginoo, king tunay pamibiyebye, agpangking kaburiana. Dapat makanyan man pagpursigyan tamo, at ipanalangin tamo, na sana misa na yaldo, ing balang Kristiyano, bigising iya agpangking tunay ng parasan, at king tunay ng kapanamdaman ng medong nga Kristiyano, bate, king plano na ng Ginoo. Pakit dat patunayan, ding minunang Kristiyano. Pisalida yung pibanjanda, binyera king karelang common fan, banding sablang miyembro, uling mituturingan lang mikakapatad, mituturingan lang mikakapatad, mipapagmasabal. Uli na nita, kitang panahon na ita, alang kalulu, alang danupan, ting balang metong masayaya, bate king kayang pamangailangan, alang magkakasakit, kitang panahon na ita, alang magpalimos, yapin yan yung pakena ng Ginoo. Supposed to be yapin yan yung pakena. Yan nung metong tang tutong Kristiyano, o yan yung dapat tang maging pigagap. At yan yung kaya katamang ipanalangin na sana yung Ginoong Diyos, Jesus, tigtigano puso ding sablang Kristiyano, ban kilalanan dang pasibayo, at panalakaran ing tunay ng parasan karing sablang tao. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos.
Halakad tama po. Yung anak ng Diyos, may katawan niyang tao, banipakit de kay katamo, ing dalan, papunta, karing bagay-bagay at subanwa. Manalangin tamo kaya, ban pasalanala ring kay katamong kaisipan, at pagdulupan tala, reting bagay. Nga tamong manalangin, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para King Santa Iglesia, paratiyasan ng patutu, king ikit da ring apostol kang Kristo, at manatili ang tapat king tirura, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring bininyagan a pamuntok ding gobyerno, kapilan man sana era kakalingwan, ingking karelang pamamahala, baboring makayatong bage-bage, kailangan yarap dala ring tao king pamagdulap karing bage at syubanwa. Ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang at syuking pamangailangan, ningapan do sana ring karelang kapatad, kambening lugod Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kay katamungan, bisan metong ta sana king pusot kaladwa, karing kay katamong tula at antimurin karing kay katamong kaligaligan at kalungkutan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. O ginapakaramdaman mo la ring panalangin mi, parati ka sanang tatalangake ka, uling mitas na ka king ligaya. Kiti pa king yato, makapagsaya na kaya sana king bielanganga. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. May parandas na sa kami, tinagay pagkatalapan mga nagwalat may pagkalan ng tao para kaya kang maging tinapay na yung biye. May puri ka ng Diyos, betong sikluban, nulaking kaya kaya pandi kami nga alakayang pang mikeka. Alakay ba't ka rin ubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inuman ng biye. May puri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, man kanakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggap harapan ng Diyos, ipang mayupay ang tuto. Tanggapanes sa ning ginuiting daon karinggamat mo, kay kapuret kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplala ning mabilog ng banal a kapulungan.
Kay paming miglalang, ipagkaloob mo kay kami ing tulada reting misteryo ni kay kaming pangakabos. Idala na kaya sana king alanganggang tula, ning alang patanat, apamagdawon kaniting sakripisyong magdalang bayong sikanan kay kami. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginamanatili kay kayo. At kekaan timurin. Itasyo laring puso yo. Makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kamparati at numan ka rin o ipa Diyos king alangang kat lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Pupuryanda ka king lubos maragulatula kaniting panawon ng pamanyubling mebie. Inyang kay Kristo making sakripisyo Pascual Mia. Iya pamurin ing kay kaming pari, ing kay kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. I Kristo iyang biktima, iya namatay kapilanman. Ing kordero ami san metena, mabibiyaya manggaman king alanganga. Ing tula ning pamanyubling mebie, babayo ne ing mabilog ayato. Kabang ding sa blangkor ring anghel ka rin banwa, darilit daing kekang ligaya, lain makibe alang tuk ng babi kapurian keka, at ngamingang sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mo yung banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Ikapin ng banaloig, pa'y kan sibulis sa blang kabanalan, uli ni tayo panigapumi. Itugtog may espiritu, munti mo yung titipang ambon kadetang ayon mi. Ban pa banalaan nalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, bayan ako sang lob dinawan ng biyanak yung pamaylas at kamatayan, kinmaneng tinape, pasalamatan ako. Pirason at binyan ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran na rin kasalanan. Tanggap daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebie, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasan ning panahon. Inyangin ng gaganakan mi o mapamakalulungig pa yung kamatan at pangasubli ng may biye. Darawon may ake kay ting tinapin ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon may pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo at sumuyo keka. Kami gansanang misulusulok yung katawan at dahil ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa akin lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentina kay kaming Arcebispo, Laudamira kay kaming Kasao Papari, di sablang Obispo, Pari Diakono, di sablang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganaka mula naman di kapatad ming minunanang pepaynawa king pikong kapanayan ni pangasubling mebie. Idala mula di sablang mayang unabi king pakalulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karabat dapa magamit king bilang angga. Man kambiyanin mo na Virgen Maria doon ng Diyos. Kambiyanin San Jose ng esposo na. Kambiyanin mo na apostol. San Agustin na kay kaming patulunan. At kambiring sa blang banal, may biye-biye, kalugod-lugod ke, kaking kekabanda ring panawon. Apor yan at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos ipang mayupayang tuto, kagam ning banalay Espiritu, kaya sa blang dangalan at ligaya, manggaman king alanghanga. Amen. Ngayon manalangin tamip nung kapanaligan at lugod king igpa karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ipamiti ka banwa, misamba ning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may pamintuan ning loob mo, kay tesulipan ti banwa, ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kay kami king aldongeni,
ang panipatawad mo kay kami, ding salami keko, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami, kami kay paisawal, kin tukso, nanay kabos mo kami, king marok. Amen. Kabos mo kami, gano'n kin sablang marok, malagod mong pakalubing kapayapan, king panabon mi, paning kasapaning pakalulo mo, may timawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at may kabis kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayin at pagsadyan, may panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian at ing kayo payan at ing ligaya manggaman king alanangga. O ganun Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Amo sana babaligdan kay kaming kasalanan. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metong ang mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Payapaning ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kay kang timurin. Yung pang tayong waganing kapayapan kay metong at metong. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibiya mo kay kami ing kapayapan. Yay Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakoy yung kasalanan ng yatun, wala ring mayawos king apunan ng kordero. Kinayo ko rapat dapat papalaos, keka dapat kingkas mga mano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo.
Kay paming malugod, iti sanang pamagmasusimi king kay kaming pangakabos. So pana kami king kasalukuyan ming biye. At tira na kami painturo king alanganggang ligaya. Iti nganaduan may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo pungeni ing oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamatay na karing dakal ataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan, maninton panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang mayangon nabi. Pagkalam mo ke kami ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibie ang puan magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keko, king pamangailangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At kekaan timurin, Bendisyonan na kayo ni Maypayang Ginong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Umaya kayo king kapayapan, ibayo taming kapanaligan at kasalpantayanan, kang Kristong sinubling mebye. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos, Alleluia, Alleluia.